que les États-Unis d'Amérique, précisément dans Las Vegas, ville de distraction, kuna epai ya Junior Tunga, motema ya Paon Tunga, sincère félicitations à bino communauté mobimba. Communauté mobimba, sangani pour nous la marche, pour dénoncer le génocide pour le salama na EST. Au sein de qui nous avons une implication ya américain botal makambu oyo to boyi bituma na EST. Et au salama na n'importe quel mot kate Las Vegas. Papin Sasa, Claire Mabela, Junior Tunga, diaspora, communauté mobimba sangani. Ah, félicitations. Beaucoup de monde congolais à diaspora na Las Vegas, Mari Libanda, non, il m'a le génocide, qui va de na Est, Sangani, communauté mobimba, et l'on a Junior Tunga, nous bangons na marche, na Isibino, l'hôtel a une ça no comment. Ma reporter n'a pas les États-Unis kuna bazalina Las Vegas kuna. Merci Papine Sasa. Merci Nathalie Sasa. Merci na base na mobimba kuna. Naza epoya Vegas. Pour te faire ça illustre na Junior Tunga. Pour Nicolas Junior Tunga comme na Goa. Chef de l'État Fachi Beto Mukontombolo Tala Junior Tunga. Azobu la bende ya Congo. Na moka Las Vegas. À vous, Libanda, la communauté, pour l'intérêt général. Pourquoi Papa Bagoro, je n'ai tout dans mon compte, la communauté Mobimba, il y a Las Vegas. Fachi Beton Kantombolo, aux Arabes Congolais, Balingara, Balingara Mboka. Alors, vous avez un événement et les kaki, comme si vous y étiez. Pékin, ça, c'est le terminateur de la presse, de Bao différencié. From Congo, and you can see all the child abuse. They're using young children, 12 years, 6 years old, to work in the mine. That the minerals can come here, the minerals can go to Tesla, the minerals can go to Apple, and everyone that uses a smartphone, there's a blood of people that are dying in Congo. That's why we are here to protest for this to stop. We need people to advocate for Congolese people that are dying. So many things are happening in the world. Ukraine, there people are dying. People that die in Ukraine compared to those who died in Congo, it's huge number. It's a big number, and no one is talking about it. We need something. We need justice for Congo. We need free for Congo. We need people to stand up. We need US government not to cover. We need everyone. We ask for Fox News to come and cover. Yes, they did not show up. But if it was something else, they will come and show up here. But for Congo, these iPhones that the people are using, we all have iPhones, we all have Android phones, but we are using all these. It's a mineral that come from Congo. For those who doesn't know, it's called coltan. Coltan is coming from Congo. We have zinc in Congo, we have copper, we have cobalt, we have all kind of minerals, and people are dying every single day. For the last 3 decades, there's over 15 million people that died. There's 1,000 people that are displaced, sitting in the refugee camps where they cannot come here. But yet, people from Rwanda, they are here, they're using Congolese name and entering in the United States. And United States is supporting them. But Congo, they are dying. We need it to stop. Stop genocide in the Democratic Republic of the Congo. Stop genocide in DRC. We need it to stop. Something has to happen. We're not going to stop. This is just the beginning. We're going to start here. We'll keep on going and going and going until our voices are heard. Yes, sir. Yes, sir. We need peace in Congo. Stop killing us for our minerals. Tesla, stop killing us. Apple, stop killing us. Microsoft, stop killing us. Tesla, stop killing us. Enough is enough. You have killed over 10 million Congolese. Today we're standing up to
say enough is enough. Tesla, you must stop. Apple, you must stop. iPad, the MacBook must stop. You are killing children, exploiting our minerals illegally, raping our mothers, raping our kids. Enough is enough. This must stop. Yes, as you can see, I'm holding Congolese flag at my left hand to show my love for this beautiful country where I'm coming from. I'm originally from Congo, DRC. I'm here to express my discontent in the face of the world because no one is talking about what is going on in Congo. People have been killed in Congo in millions. People have been killed for our minerals. Women have been raped. There is also someone who said that Congo is the capital of rape in the world, which is very sad. Powerful country like United States of America, France, Belgium, and Italy, I don't know, Germany, all these big countries, their eyes are turned toward Ukraine, but they ignore totally what is going on to Congo. They've been using a small country which is neighboring to Congo called Rwanda to loot the minerals of Congo, and people have been killed, and for them is a way to make their business. But as Congolese, we say stop. Enough is enough. Enough is enough. Thank you. Banduku yote ya Kongo, ya Goma, Yuchuru, mugini yote ya kule, antuka tuko pamoja, tuko na kombana, antuka mbele nitasema pole pole pole. Mungu wa mbingu abakombanie. Sisi banduku benu tuko na nyie pamoja, tuko na shimama, tuko na sema, tuko na lalamika nguvu yetu yote. Mimi na yeye asema Mungu atatenda. Asante. Enough is enough. Congolais nyonso partout ozali telema ko Congo kokoyaka jamais. Bakagame wana ba petit président tout étouffer en moins d'une heure. Mais parce que utilisé comme marionnette. Mais enough is enough. Tozosi ça makambo nyonso. Tobandi na Vegas, la cité du péché. Mais telema pona mboka. Tosengela tous les Congolais siko bazali. Batelema to ali suna temps ya olala pongite to sengi na gouvernement na biso batelema fachi zo décision mobile zo décision na minute oyo toza sima ya Russie zo décision za na peuple na sima tika biloko ko banga dan non ko banga te peuple asima na yo Russie asima na biso ba traître nyonso wana condamné à mort. Bandekonanga Congolais, nous sommes de cœur avec vous. Au moins, on est vrais patriotes, des pères et des mères. Bien que nous sommes loin du pays, mais tous awa to telemi. Parce que quelque part, ce qui se passe chez nous au Congo, na mboka, et ça va affecter biso awa en Amérique. Donc, ceux qui m'ont bongi na mboka, biso pe awa to koma na kimia. Donc, bandekonanga ibo lembate ne baissez pas le bras. On est ensemble avec vous, loin des yeux, près du cœur. Merci beaucoup. Marche alléluia et simbi vraiment. Et simbi parce que toi qui na souci, toi na souci marche pour na bande kona biso au bana est, bazo kufa de ba boma bango lokwa ba soso. Donc et pesi biso kande sengel to telema, to loba pour na bande kona biso. Alors yango lelo to telema qui donc il marche alléluia za qui j'écoute tout. Ezaki penza pesa mbwa boyi. De to telemi pour na mboka na biso. Donc alors lelo mobuta kufa, kasafu bwa kufa, kabila pe akufa siko to na fati beton. Et sengelo telemo lo ba pona bana yo bana mboka biso ye to telemi ba États-Unis to sali marche pona pasi ya bande kona biso bazo kufa. Alors fati beton ozula biso solution. Free the Congo! Free the Congo! Stop the genocide! 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 Free the Congo! Free the Congo! Free the Congo!
The idea of this protest is to raise awareness about the Congolese people that are dying in Congo. Over 3 decades, there's over 15 million people that died. Thousands have been displaced. And Rwandan government, they are helping the M23 to do all these things that they have to do to kill the innocent people. We need this to stop. That's why we are advocating for this. Thank you. Comme on a Christian Bachuli Kota Manaza muta droit de l'homme activiste. Toleki na ba étape oyo ezosala biso pasi mingi na mboka na biso. Pelelo toza ba victime ya makambo ezoleka na Congo na est du pays. Bazoboma bandeko na biso, bazoboma ba sisters na biso, bazoboma bazo violer bango à cause ya ba richesse na biso, complicité na Union européenne. Bazolo belo côté. Mais tala lelo yo Congo place ezokoma. Mais Congo za mboka ya bakoko na biso, tokotika yango te kende. Donc avec des nouveaux camps, Congo toza na bango toza na bango avec pe fachi beton, tokolonga si tokobunda bitumba oyo. Depuis Mobutu atika biso na bitumba oyo, tomona makambo eleka makambo ezoleka lelo te. Lelo balingi ba diviser les biso mboka na biso. Pourquoi? Pona ba intérêt na bango personnel, bamboka na bango bongisaka yango, biso to sufaka na bamboka libanda, po to mona ba pasi moko boye, to bika ko leka te ba biloko wana. Yango to kosenga ka président de la République Fachi Beton azala wana andi mama dialogue te. Andi mama ni na bango te ba kona banga andi meloko te, to bunda ne longo pe to kolonga bitumba oyo. Merci. Parce biso toza awa malgré tout olala na biso na kimia toza bien mais motema na biso pe makanisi na biso ezala kaka kuna na este. Do bandeko na biso boyeba ke tobosani bino te toza ensemble na bino. Nyonso oyo eleka. Boyeba ke toza ensemble na bino to tiki bino te to continuer toujours liti oyo tika Kagame rotika Congo wana. Po Congo wana eza biso eza Kagame te. Eza biso bandeko na biso bo continuer ka ba osila na kokufa do Congo eza biso. Je salue d'abord la présence de tout le monde qui s'est donné corps et âme pour se retrouver en ce lieu pour ce moment. Nous sommes présentement à Las Vegas. Nous sommes venus pour protester contre la meurtrière, contre les meurtres qui est en train de passer dans notre pays. Nous sommes ici, c'est parce que nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos pères, nos oncles, nos neveux, nos nièces sont en train de mourir dans notre pays, le Congo. C'est pour cela que les Congolais que vous voyez ici, de partout, de Nevada, sont venus ici pour marcher. Tellement on se la va tout balai quoi.
misa kweki. Sa kweki.